Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja najozbiljnije kršenje temeljnih ljudskih prava i diskriminaciju. Čak 48% žena u Bosni i Hercegovini je iskusilo neki oblik nasilja. Ono je duboko ukorijenjeno u patrijarhalnim normama i ostavlja ozbiljne posljedice na društvo. Prema izvještaju asocijacije XY, 50% mladih smatra da nije u redu da muškarci plaču i pokazuju svoje emocije. Čak 59% ispitanica iz OSC istraživanja se slaže sa tvrdnjom da dobra žena poštuje svog muža, čak i ako se ne slaže s njim. Tu je i opći dojam da je nasilje u porodici privatna stvar koju treba rješavati u krugu porodice. Kako bi uticali na promjenu stereotipnih stavova, UN Women u Bosni i Hercegovini uz podršku vlade Švedske u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva i gender mehanizmima od 2016. godine radi na jačanju kapaciteta profesionalaca u obrazovanju i medijima, te provodi kampanje podizanja svijesti o štetnim posljedicama rodno zasnovanog nasilja kod šire javnosti, a posebno mladih. Od 2016. godine UN Women radi na podizanju svijesti javnosti kroz niz događaja pod okriljem 16 dana aktivizma, kao globalne kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja. Jedan od najznačajnijih rezultata ovog rada je izrada 2 inovativna digitalna rješenja za prevenciju nasilja, SOS narukvice Trace Brace i web stranice nisisama.ba. 2018. godine više od 1000 ljudi je tokom 16 dana aktivizma upoznato s postojećim uslugama za žene koje su preživjele nasilje, dok se u decembru 2019. godine tokom 3 događaja sa više od 150 mladih ljudi razgovaralo o njihovoj ulozi u prevenciji nasilja. U narednih nekoliko godina UN Women će se usmjeriti na izgradnju zajednica s nultom tolerancijom na nasilje. Zajednice će raditi na motivaciji, mobilizaciji i uključivanju svih relevantnih aktera u izradu strategija za prevenciju rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou. Poseban će naglasak biti stavljen na stvaranje sigurnih javnih prostora za žene i djevojke gdje se seksualno uznemiravanje ne tolerira i rješava se u skladu s međunarodnim standardima. Prevencija nasilja kreće od svih nas i zavisi od našeg djelovanja.